bati among naog. Yeah. We both look very ugly, but we wanted to film a video for you so that it can be this weekend. Sorry. So, it can be this weekend. Ako, gikan ko sa farm, nag-riding ko og mga horses, and then siya, Nag-travel Travel. me to come and visit my sister. why are you so English? Baho ko no. I'm bahusan. Kinahanglan siya ko mag-shower. Anyway, so today we are going to talk about among culture shock. This is part 2. Some of them is about me, but I think Victoria gyapon puros ang mga stories. Okay, so the first story is about mga June bugs. June bugs? Di ko ganahan ng What June is a bugs. June I bug? know. Okay, so in America, Only apparently, in the month of June. okay, there's millions, literally millions. Why are you in English? I know, I don't know the Cebuano for millions, but daghan jud mga ew na June Ew. bugs. Daghan mga ew. Yes! Daghan jud. And so one night, gikan ko sa simbahan with akong lola. And Nami sa America, ha? America. yes, we're in America. It's June. Daghan kig mga bugs and I did not know na this is a kanang thing. This is a thing. Daghan jud mga bugs. Anyways, so I got out of the sakyanan and akong lola, naghatag siya na ako kanang jewelry box. So siya, Alayna, palihog carry ani sa sulod sa akong balay ha. So, okay grandma, makabuhat ko na. So, English ko to. Okay, grandma, I can do it for you. Anyways. Okay, grandma, I can do it for you. Yeah. It's like, why are you doing that? So, nag-start ko carry sa mga boxes and like Manga or murag jewelry box, jewelry one box. manga. So, nag-start ko og carry sa box. And then, paglakaw na ako, daghan kig mga bags. Grandma, unsa ni? John bags na Alayna, okay ra na. Dili sila kanang unsa na, bite nimo. Bite. Yeah, I don't know what bite. But mamaak nimo. Like, Dili sila mag-bite nimo. bite, And mamaak. so, naglakaw lang ko. And then, naibag kalit lang. Nag-fly. Wala ko kay balod at maka-fly sila. Nag-fly right into akong naong. Ay, nag-drop ko sa jewelry box. Kayo no. Nag-drop ko sa jewelry box. Uy, nagdagan ko kay... Ay, sukuan dyan sa akong lola. Uy, Naguba dyan ang jewelry box. yeah. Ang It mga was bugs, scary. ang mga June bugs mo pareha sa Philippines, kakita mo ka ng mag-play wild bata pa, you know, yung tie ka ng mga strings sa iyang leg, and then malipad. Di ko ganahan na natin bags. Okay, so second story. Yes. Moving on. Second story is when ari mi sa, hey, we're sharing me coffee. When naabot ni sa America kanang sa Philippines mag-ana-ana ra mo pa like, psst, hoy ana. So nami sa kanang grocery sa America, ya nagtawag ko ni Alayna, hoy, psst, nya, psst, ang mga tao tanan jud nagtan-aw na ako, murag nagtingala sila, unsa na? She is not a dog. Like, Ari Bex. Ako, sorry. Ako, Alayna, psst, dali. I said, she's not a dog. I still Like, yun sila na. Wow. nag-ingon ako, she's not a Nakalain. dog. Okay, next. Next. What's Short the next? version. What the heck? Okay! So, one time, Lola, gyapon ni. Chubby, no? Moving on ba? Luoy kayo akong lola. Kayo, puros mga stories is with akong lola. Okay, so one day, naglakaw me on the street dool sa balay sa akong lola. And kaming Torya, akong lola, ako, and then among igsoon kay sigit yun. Anyways, naglakaw me. And Victoria, kinahanglan siya mag-spit ba? What a spit? Yeah, kinahanglan siya mag-spit. So, galit lang. Paglakaw namo, nga siya. On the side of the street. The side of the street Keep ba? telling the story. Magad ko sa coffee. Yeah, so on the side of the street, loy kay akong lola kay pagtanon niya siya. Ha? Pagutan ni Victoria. Ayaw
spit. Uy, dili mo na ladylike. Ayan. Ladylike. Oh. That is such a manly thing. And yeah, so So- gyapon ako lola ni Toria. Naapod stories ako, Lola. Lola gyud si ano. Ang iyang plants kay si Gideon nagwater og kanang hot water, Toria nagwash iyang buhok sa iyang sink. Same na lola aniha tanan. Tanan, same Lola. Mm, Loy kay Loy. siya. So, na, kanang, mag-istorya yun na sa Philippines. Okay na mag-ingka. Oh, what's your name? How old are you? Kana ba? Dili mag-ingon. Pero ingon ako, Lola, like, can you do this for me? Ano ko? Asyo, where is this? And ako, Asyo, what are you doing? What are, wow. Isa talk to me. So, ko kay siya, hoy, Toya, stop. You need to talk to me. Lagi, so gyapon siya. Wow, grabe. No, ay, So, ko today. to, Lola, no? Di man siya kasabot na kanang this is kanang Filipino gyud. No. Abi niya like we're just kanang unsa na mga bata na Like, kanang nag-disrespectful ba? yeah. Kasha chanilas. Hoyo! No, Amerikana man ako Ay, lola. sorry. No, pero kanang grabe. Lakito. True. Mga tao, sa una magsuko na ako, dili kay mag-ana then, nag-ana ko sa usa ka lalaki ba? Ano siya, where is this? Teenager. Teenager na nga, siya, where is this? And I'm like, order. Over there. And siya, why are you trying to Nag-flirt? kiss me? Mm. Siya, why are you flirting with me? Abi nila if mag-ana ka sa imong eyebrows, flirting ka nila. Ingon daw sila kung mag-anak ka or Toria. Okay, that's a flirting. Murag flirting ba? Ingon daw sila kung mag-anak ka. Mag-anak ba sila? Okay, but that's not Filipino. Here's how you flirt. 101. So we're at camp in America, Yes. teen camp. It was teen camp. And Bata pa miya to, we are teenagers. bago rami nag-abot gikan sa America. Yes. And then, ako nag-coffee. Gikan sa Philippines. We came from America. My food. Gikan mi sa Philippines. And you know how daghan kay mga like, as in, grabe ang tanan bata sa Philippines. Saan siya ko ba? When bata pa mi, As included. as included. When bata pa mi, every Monday, magkanang Hoy, kay balo jud ko mag-check sa buhok ka. Tanawa. marag unggoy. Yes, muna jud true. Ako said. Nakakuan ko. Halalay na. Wow. Naiitlog. Whatever. Okay, moving Okay, but on. nami sa camp, Yes. and then two of the girls sa among cabin, naiko to. Grabe, nag-freak out Yeah. sila tanan, naghilak sila. Yes. Ano sila? Even mga I've adult. never had lice before. Ako, grabe I've had it. Ano sila, how many times have you had it? Ako, Dili ko makaihap. Oh, bitaw. Hindi ko makaihap pila ka times. Lagi. Na, grabe, nag-freak out siya and then nag-quarantine sila. Yes. Murag Kami corona. included, even though wala may kuto. Wala may kuto. Kami nag-check sa tanan, nag-check mi sa buhok, and then sa uban, I think itchy akong ulo. Check, Lena, check. Grabe, nag-quarantine Grabe, sila. Murag corona ba? Paralyzed. Yeah, it's just kuto. Grabe, Yeah. kami, nag-ingon mi, like, it's just kuto. Ano man, nag-cry mo? Like, Lagi. grabe, nag-freak out dyan sila Grabe. tanan. Like, Sige, may that's katawa. such a culture shock for us because we weren't used to it, you know? English. I sound like an American. Anyway, that's our stories. That is our culture shock part 2. And like and subscribe and comment below if you want a part 3. Do we have a part 3? Oh, trust me, there's way more. Like and subscribe and comment if you want a part 3. Okay. Salamat sa pagtanaw. Thank you for watching our batik now. Yeah, it's okay. It's okay. Next time, we'll put... Okay, salamat sa pagtanaw. Like and subscribe. Bye. Bogey.